Qancha berib qo'ydingiz, bayke? Qaysiga berib atasiz? Qancha? 17,5 berdim. Ha, berib aytasizmi? Qancha so'rab atasiz? 20. Rahmat, ha? 17,5 ming berib qo'ydi. 20 so'rab atadi. Savdo üstünde ekemiz. Gelişip qalayın deptir. Assalomu alaykum, Doni KG kanalımızın katılımcıları. Salamatsızlarmı? Bugün 31 may 2025 yıl. Aldıda Soquluk mal bazarından qo'y bazarda ko'rgazib beramiz. Biz menen bol kanalni qo'llab, videoga like basıp, qatты alбай көрүп жаткан bir туғандар болса, qatты алып көрүп туруңуздар. Aldıda ko'rgazib beramiz туғандар. Buna echkiler qanchadan ulaqtары менен? Echkilerin bağlarını aytып qo'ysalar. Ulaqtar менен мал өчүн 15. 15 mingden eken. Süt bağıtındağı iki ulaq var mı? Birden ulaq. Birden ulaqtar eken mına. Mınaki süt bağıtında. Süt çıqat hazır, say. Nomer qaltır. Jelinden көрсөтөйлүчү. Mına. Echkilik mana ушинтип көрсөтөт, he? Унукун да көрсөтүп коюңузчу. Мынакей туғандар. Болды. Номер қалтырыңыз, байке? 706 0706 76 76 31 01. Қаяқта болосыз адрес? Бишкекте екен. Туғандар мына улақтар менен. Охо, ала бересіздер чалып. Сүт бағытында. Бұлардың бағасы қанша екеуінікі? Мына 15 дедіңіз. Бардық еле 15-тен бе? 15-тен екен, бардық еле мына. Ал жағын сүйлөшөсүздөр. Бұл жерде дағы бар екен. Сүт бағытында ечілер сізге қарайбы? Кімдікі? Sizdeki? Assalamu alaikum. Qanchadan so'rab atasiz ba'lar? Urg'achi ulag'i bilan 23 ming so'rab atadi. Ikki urg'achi ulag'i bilan mo'q. Ikki o'tang urg'achi ulag'i. Mo'chi suttu echki. Qancha? 20 so'rab atadi. Mana. Tigidagi sut bag'itindami? Aldagi sut bag'itindaki. Nomer qaltirasizmi? Nomer yo'q qo'ymaydi. Nomer yo'q ekan, aqsa qoldi. Men Meylingizde. Aqsaqal gen, nomerim жоқ deydi. Alып берейин dedim эле. Анда кеттик туғандар алдына карап. Мына туғандар бул жерде жана Дон Кабар YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. 200 баш эчкилер бар, байке тартып кой дедиле. Таппай калдым эле, азыр таптым. Doni KG'den чыгат. Баалары кандай болуп атат? Канчадан канчага чейин? Базы 6,5 9,5 чейин. 6,5 миң сомдон 9,5 миң сомго чейин. Союшка да барбы? Бар союшка. Союшка да бар экен ичинен, Каяктын эчкилери булар? Чүйдүкү, нарын аралаш дейт. Мына туғандар. Эси менен сүйлөшөсүздөр. Номериңизди калтырыңыз. 0771 94 34 35. Болду. Рахмат. Пригородный мал базарда да болот. Ошо жерде. Основной, пригородда турат экен. Бая бушта турчу эмес белеңер, Пригородда болот экен туғандар. Мындай күндөр ошакта болот, Курман айт күнү ошо жерде болот. 200 баш эчки, достор. Союшка эчки издегендер болсо, мына койлор кымбат болуп атат, эчки алат элем деген бир туғандар болсо, пригородда болот экен, Бишкек шаарында. Курман айт күнү ошол жерде болот экен. Болду анда ийгилик, Дон Кабардан келдим, Doni KG'den келдим. Түшүрүп бересиңер, Түшүрүп берет экен туғандар. Болду, рахмат. Мына 200 баш эчкини тартып коюңуз деген байке баланын эчкилин тарттык. Туғандар, ой пикир комментарий ачык. Жазыңыздар ой пикирлерди. Мынакей. Мо семиздерди көрөлүчү, союшка семиз эмес экен, булар чарбалар экен. Мынакей, кочкорлор. Элер көрүнбөйт. Канчадан булар? 15 миңден 30 миңге чейин. Союшка барбы? Бар союшка, Чоң-чоң койлор. Кой кылганга да бар экен, Мал кылганга да жакшы экен. Туғандар. Номерин калтырасыңбы? Кана, номерин айтып кой. Кочкорлордо сагарайбы? Булар эле. Канча баш бар? 26 баш бар. 26 баш, Номерин калтыр. 706 0706 169 139. Булар бүт кочкорбу? 26 баш кочкор аралаш азыр. Эки да койлор бар. Койлор да бар экен, кочкорлор основном кочкорлор экен, Булар сатылдыбы? Сатылды. Билбейсиң, баларын? Билбейм. 30тан берди акча. Макул, рахмат, 30тан алыптыр мына жыйнап. 30 миңден чоң кочкорлорду алыптыр го. Буйруп насип кылсын. Мындай козулар бар экен. Алейкум ассалам. Кандайсыз байкем? Жакшы, өзүңүз. Козулар сиздикиби? Кана айтыңызчы, баалары канчадан болуп атат? Баалар 15тен. 15тен. Эркек ургачы? Эркек бар. Бардык эркектер. Бага тургандар, ат көрүмгө.
Kılganlar 14'ten. Kırkılganlar 14'ten. 13'ten bolsa berem bu. 13'ten bolsa beret. Soygonga, 13'ten bolot. Bular Kurban aytqa jaraybiler ayba? Jarayt. Jarayt, 6 aydan. 6 aydan öttü. 6 aydan ötüptür, jarayt eken. Nomer qaltırыңыз. 059 059 11 11 91 91. Salam ayt. Qaysi ayılga salam? Qayerga? Bishkekке salam. Asılbaş. Bishkek. Yaxshi bayke. Çala beresizler 15'ten 14'ten deydi. Mo meranoslar sizge qaraymi? Qanday? Qanchadan ushul meranos qo'zlar? 12,5 mingdan nak. Tuğanlar 12,5 mingdan 3 bosh bor ekan. Yaxshi. Bul qo'yda sizniki. Bul qo'yda. Bularning bahasini aytib qo'ying sen. 18,5 mingdan so'rab atat mana. Telefon nomer qaltirasizmi? Online. Je bu yerdan satasizmi? Balam dey turganlar bolsa qaldırıp qo'yarammi? Ha? Mına aqsaqal kishi ekan. Alam degender çalыңыздар. Tınçın alıp түнгі saat 1'den keyin çalbаңыздар. Aytыңыз, qana mına uşul жақсы ekan da munolar. Ana meranos tart деген bir tuğanlar qo'zlar бар ekan mına. Baqsаңыздар cho'ng'aytib olasizlar. Birov qo'z. Nomeringizni aytingizchi? Hozir baykem qarab atat. Aqsaqal kishi ekan tuğanda. To'g'ri tushuningizlar. 995 037 238. Şu nomerlerge çalsanızlar mına paykemdagi görüp atat degen meranos qo'zlar. Uyda dagı barmı? Yo'q. Shular ele? Bular sizga qarabaydi? Yo'q. Bor arasında. Arasında var ekan. 8,5 mingdan 10 mingdan ekan. Çalıp paylaşsanızlar bo'ladi. Alam degen bir tuğanlar bolsa. Mayaqta Kurban aytqa bar ekan. So'rab ko'raylik baykashdan. Bayka assalomu alaykum. Qanday siznikimi? Ha, yesi ketib qoldi bu. 18 ming so'mdan 22 ming so'mga cheyin so'ralyaptir. Uçmallar ekan, so'yishqa ekan barlar. So'yishqa ekan. Yesi ketib qoldi demaksa. Mayli. Yaxshi. Ko'rg'oz bering dedim men. Buni qo'chqor qancha ekan? 250. Oho. Krasavchikning bolasi. Qancha tish? 3 yaş bulut. 3 yaş bolot. Mana. Bular da sizlarga qaraymi? Şunun kızları. Şu qo'chqorning qizlari ekan bular. Buga yaxshi qo'chqor qo'ysa, bayke. 1 yaş bol kaldı. Bular bağlari qanday bo'lib atadi? 150 dem kuruk oldu. 150 kuruk. Mana ketganda. Doni KG degan, Don Qabar degan ikki kanal. Nomer qaltirasizmi? Nomer aytib qo'y. Qaltirasizlarmi bayke nomer telefon? 0556 0556 26 10 97. 26 10 97. Yok tenderlan telefon götürmeyin. Mana baykem salam aytib atadi. Mana uşul qo'chqorning qizlari ekan. Ko'ringizlar. Paylanish beresizlar turganda. Alato? Ha, Arashanda da, Arashan ayilida da bo'ladi. Yo'q, 2 paroda bu. Ha, 2 paroda. Alato degan parodadagi bu. O'shaqadaga boradi. Yo'q, to'g'risini aytingizlar ellarga bayka. Arashan desangizlar buni. Chuyda Arashan atasini qaysi liniya dedingiz shuni? Krasavchikning liniyasida taqalatganda qisqasi. Shuning qizlari ekan. Mana. Ha, bir yosh tutar ekan. Qo'y qilam degan bir tuğanlar bo'lsa ko'ringizlar, chalib. Tuğanlar bu yerda dag'i bar ekan. Ekoteng urg'achi, jop qo'chqor bu. Bu qo'chqor bu urg'achi ekan. Yoshi qanday? 1 yosh. Tish buzganda? Buzalakmi? Urg'achi ekan mana. To'xta bo'layin deb qoldi-da, quloqlarini ko'ringizlar bunday. Cho'ng ekan. Bahası qancha so'rayapsiz? 70 ming so'rayapti. Bu qo'chqor qoch? 70 al. Buldagi 70. Qalazangizlar qo'chqor olasiz 70 ga. Qalazangizlar bunday to'xtaladi kesdir. Qana ortidan da ko'rgazib qo'yilib, tuğanda raziriz. Dakansa ekan mana. Don Qabar degan. Tishi qanday? Don Qabar. 1,5 yosh. 1,5 yosh ekan mana. Quloqlari da yosh ekan. 70 deydi. Buna u to'xta urg'achi. Bu tuğan o'xshaydi bultiri. Gelinchi. O'ylab qo'z salganda. Ha, qo'z salgan ekan. Nomeringizni aytingiz anda. 701 0701 menen 22 5504. He? Shu nomerlarga baylansangizlar bo'ladi. Doni KG degan kanaldan chiqadi tuğanlar. Assalomu alaykum. Doni KG kanalimizning qattalovchilari, amansizlarmi? Bugun 31-may 2025-yil Chuyo bulisi Soquluq mal bozoridan qo'y bozorlarida ko'rgazib beramiz tuğanlar. Sizlar tirs like'lardan bosib ko'ringizlar. Bu baykimda yaxshi qo'y qo'zluq bor ekan. Assalomu alaykum aka. Qancha so'rayapsiz? Qandaysiz? 100 so'rayapti.
100 ming, eki qo'zisi bor bu. Mana. Egiz qo'zisi bilan 100 ming so'rayapti. Qo'y qancha tish? 4 tish qo'y. Urg'achi qozlari. Erkek. Ekoteng. Ekoteng mana qochqor bo'la turganlarga. Mana quyruqlarini ko'ringizlar. 100 so'rayapti. Savdo bo'ldi. Liniyasi bormi? Bor deb liniya. Qaysi liniya? Starikning liniyasi ekan. Qozlari yaxshi ekan-a, biroq, ha? Qozlar tartadi ekanda mana. Qanchaga berbey jatasiz shularni? So'radi? So'radi. Qancha? Kelishgan. Yo'qsa? Ha, bor. Mana to'g'andir. Süt to'ygan jinlaridan ko'ringizlar. Telefon nomer qaltirasizmi? 555 30 0648. Qiziqqanlar bo'lsa ko'ringizlar, chalib. Rahmat. Shunday layklardan ba'zi ko'ringizlar bir to'g'anlar. Shu bilan videoni jeyintlaymiz to'g'anlar. Sog' salomatda turingizlar. Sizlar men Doni KG kanali oldu. Jana bizning Don Xabar degandagi kanalimiz bor. Qatta olib ko'rsatingizlar bo'ladi. Bu boshqa video. Don Xabardan boshqa video ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Qanchadan bayka? Merinastor, Semister. Ya. 15 mingdan deydi. Mana ertengdagi bo'ladi bozor. Ertengda kelib olsangizlar bo'ladi bunaki. 15 mingdan. Ushul satildi u bayka. Qanchaga? 20 mingdan ketibdi. To'qanda cho'ng qo'y ekan. Nomer qaltirasizmi? Onlayn satasiz. Buyursa ketishinde uyga borib olib. Kerak emasmi? Ma'qul. Ushul yerga kelsa bo'ladi bunaki. To'g'andar mana. Ko'ringizlar, ha? Alisdan ko'rib жатқан mekendeshlar bo'lsa ko'ringizlar.